Lord, thank you so much. Marik nami unay, iti panang sapuyot, panang saranay, ken panangiwanwan mo kada kami. Kaskuna DJ Salmista David, di Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kadapo, umay man ang tilawas, dawatan mi iti pamendisyon mo. As a church, adda kami mananapo ita, luki bumiti Biblia, ngem lukatami mo ti puso mi, kat awatan mi dagiti saom adal panursuro nga may kasaba kadakam itatang agundaway. Kanak ti heavenly wisdom apo, ikam ti understanding ti tunggal maysa, ti prayer ko apo, han ngaglabas detoy nga awan iti mabati ag sagepsep when no mabati apo kada kami nga adal manipod kadeti apo nga lesson. Mabaling nga sandan tumatandaanan aminen iti outline digiti na ibagan na ibalikas ngem DJ essence, DJ anag, idea na, truth apo, kat iso kumati agtalina at kada kami apo Diyos. Pagsasaritaan mi ita apo, may panggap ti spiritual maturity. Kat sapay kuma, tagbalin nga maawatan apo titong galmay sa dayti apo nga lesson. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Now, all throughout the Bible, slide number 1, all throughout the Bible, makita tayo nga ni Apo Diyos kat i-pronounce na iti blessing, in-pronounce na, wano balikas na ti blessing kadagiti parswana ken kadagiti anak na. Genesis 1:22 is the first occurrence of God blessing His creation. Di ba? Nagbayatan no ti Apo ti mangibaga nga, I bless you, kunana, bendisyonan ka, di ba? Ket kasano ti panangibaga ti Apo? Genesis 1:22, it says, let's read all together. Everybody. And God blessed them, saying, be fruitful and multiply, fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth. Talpasan nga na paraswana, dagiti ikan, dagiti taytayab, blinesan na ida. Kasanot pinang bless na, kunana, I will give you. Hanakasto nga balikas, but if you read between the lines, what God is saying is, ikang kayo iti ability, power nga agado. DJ ti blessing. The capacity to biologically reproduce. Same thing ti kuna ni Apo Diyos kadigiti pinaraswana nga couple ni Adan ken Eva, verse 28. After nga na perswana ni Adan, kapsat kuna na, kan DJ babae, and God blessed them. And God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth. So yun pala yung blessing doon. Nga mabalinda iti agpado and subdue it and have dominion over the fish. Hanla di jay. Ti blessing dapay, they will be in charge. Agasam? They will be steward. Isudat agaywan. Isuda iti mangkita. Dagiti amin nga ikan. Dagiti amin nga agtaytayab. Dagiti amin na sibibiyag nga gunggunay iti daga. They jay ti blessing kadakwada. Now, that is Old Testament. The creation period. Fast forward. Ti Apo, in pronounce na mo ti blessing kada tayo nga church. The Lord has pronounced a blessing to us. Are you with me? Dinggan nyo na sayat, dito yung kakabsat. Kasi ikom kaihamhambing ko, DJ creation kan deti church. Okay? Hante mabaling nga i-claim ita, DJ kasla blessing ti Apo, DJ creation, naman pa it happens. Ngem, specifically, kada tayo, the Lord has also pronounced a blessing to us in a form of a mission. Blinesan na tayo ti Apo, babaan ti may sang assignment. And that is Matthew 28:19-20. Deti kat in pasok ko nga introduction, tapno ma-appreciate yo, kakabsat, nga deti Matthew 28:19-20, numampay daytoy kat bilin iti Apo, it is actually a blessing in the form of a command. Kalati arig nakat pinagatang daka iti manteka, kuamton iti suklina. So at the bilin, ngam day jay bilin, may experience mo jay blessing, no aramidem jay bilin. Yakam mo sa kung ano mantika ita. Mano mantika? 30? Wow! Manulat mantika idi, pagpagatangan nak ni mama ti tiyanggi kakasat. 5 lang idi, kagumatang mantika, kung nanagas 5. No inikan na kananang mut 50 kat kunana, inka gumatang timantika, kwam to the suklina. So at the blessing, ding amin, di blessing, sukli, ngem hamo may experience the blessing, no dim aramid, and bilin. So the blessing was pronounced,
kalakip doon sa command. Kaya dito yung Matthew 28:19-20, command ti Apo, ngem actually, blessing sa atin ito. So hantay marikna ti kina-bless tayo as a church, hantay marikna DJ, hantay ma-experience iti pa nag-abound, blessing kada tayo nga church, no hantayo aramiden DJ nga bilin. Remember this morning, blessed are they that keep the word of God. Okay? Matthew 28:19-20. Let's look at it. Ano dito Matthew 28:19-20? Go ye therefore and teach all nations. Dito tay soul winning nga makuna. Nga in-share tayo ti gospel. DJ gayam ti blessing tayo. Agi-share ti gospel. Amen? Oh, baptizing them. Di kita masave. Umawat kan Kristo. Mabaptizan. Tapno ma-identify. Dagbali na member di church. The name of the Father, the Son, the Holy Ghost. 20. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. So, dito yung panangaramid tayo, dito yung assignment kan mission, kat nagpaiduma kan na indaklan nga blessing. Okay? Now, kadito yung kakabsat, makita tayo, ti blessing na dito, iso dito di ko natin nga God's perfect plan for every believer. God's perfect plan for every believer. Kat upat, anat makita tayo nga plano ni Apo Diyos ti bawat believer. Okay? Number 1, membership. 2 bulan tayo nga diniscuss deta kakabsat. Remember? Membership. What is membership? God wants me to be a member of His church. Blessing ti maging paset iti maysa nga church. Like the HBBC. Amen? Number 2 nga plano ti Apo, discipleship. Anat plano na? God wants me to grow unto spiritual maturity and mentor others to follow Christ. Okay? Kaya ti Apo nga grow tayo iti spiritual maturity ket mabalinte nga isuro ti sabali nga agtulnog met iti Apo. Okay, number 3, fellowship. What is fellowship? God wants me to do my part. Kaya ti Apo, nga aramidag matipasit ko iti church in the fulfillment of her mission. And lastly, worship. God wants me to worship Him. So, nalpas tayo kakabsat, the membership, 2 months. This month, we are going to tackle about discipleship. Let's read discipleship. Everybody read. God wants me to grow unto spiritual maturity and mentor others to follow Him. Tiplan tayo, kan prayer tayo, kakabsat, listen, diti church, ket addada digiti agbalin nga matured, nga isuda iti ag-take care iti sabali a Kristiyano. No kasano kabayag mo a Kristiyanon, kakabsat, akat dapat kasjay mo ti kauneg iti pamatimon. Amen? Nga mabalim mo mutan ti ag-disciple. Okay? So we are praying that you are the disciple, agbaling ka nga discipler. To help others know the Lord Jesus Christ. Okay? Now, as a form of my introduction, kakabsat, ito. Listen very carefully. Everybody read. God wants our life on earth. Anat kaya ti Apo ka, dahil ti biyag tayo. O, dakay ngayang people, anat kaya ti Apo king katabiyag mo. Anat plano ti Apo? Utilized and useful for His glory. Di kaya nasaon ka, kabsat, kaya't ti Apo nga tibiyag mo, kaya't na nga aramatan. Amen? Remember this, Satan wants to use you. But God wants to use you. So, no anyaman tibiyag mo ita, you are being used by either of them. Either the life mo ita, us-usaran ni Apo Diyos as a blessing, or your life, idle ka, Kristiyano, idle. Among ti idle, awan pulos improvement na, kabsat. Wando, agbaling ay stumbling block. You're being used by the devil. No, we must be used by God. Kat kalay tata kakabsat, at dadadigiti ko natin, di ba, amom no ko, at gatang katlote, kat ti classification na kat commercial, residential, agricultural. Nagadu ti agricultural lens ita nga unutilized. Kaya na nga sa wen, adda ko maibunga na, adda ko ma-profit tayo jay, ngem haan met nga namulmulaan. Iso nga digitay da duma kakabsat, ti aramidin da agbukat. Agbukat da ka digitay virgin forest.
Kat makita dagat ko na da, uy, ada potential, dito yung adaga. Ket bukatan tayo, tamulaan tayo. Mapasubli tayo, itinagasto tayo, lifetime to, ngagbalin nga livelihood tayo. So utilized. Kat datayo nga Kristiyano, listen, your life is not useless. Tibiyag mo saan nga useless. Tibiyag mo saan nga meaningless. Hanga ti awang kay papanan na. Iti apo, tibiyag mo, ada kay papanan na. Ti apo, tibiyag mo, maaramat. God wants to utilize and use your life for His glory. Now, in order for that to happen, masapul nga rod kakabsat, nga agdalan tayo iti spiritual maturity. Amen? Spiritual maturity. Masapul ag-grow ka. Kahit malagip ko kakabsat. Sino kada kayo ti teenager? No 15 years old ka, listen, I was already a pastor at the age of 15. Imagine that? Spiritual responsibility. When I was 14 years old, kasi I got saved at an early age I first accepted Christ as my Savior. 5 years old, dak idinamamok ti Apo. Nabaptizak, 9 years old. 10 years old, agsusol winning ako. Hampay nga deep ti knowledge ko ti Bible. Hampay nga nauneg ti knowledge ko about doctrines. Ngem amok nga save, amok ti salvation, amok ti mga experience salvation. So I started sharing the gospel. I was 14 years old, nagbasak ti Bible school, I started to preach. So in a way, kakabsat, agtutubo ak saan nga nasayang di pigsak. Yeah? Nausar ti Apo di pigsak ti kinagtutubo. Nausar ti Apo ti tiyempok iti kinagtutubo. Kat deta ti challenge ken prayer ko, nang runa kada kay nga teenagers. Amok nga busy kay nga agbasa. Ngem, please find your place in the ministry. Sapulan nyo ti mabalin nga pangusaran ti Apo kanyayo. Don't be idle. Hangkay agbaling nga idle ti spiritual life yo. Young people, hangkay agbaling nga idle iti pa nagserbi ti Apo, sangkay agbaling nga idle ken stagnant iti spiritual life. You will never pass that way again. Hamo tumasublian deta nga tiyempo mon. And when you look back, just like me, I'm 36 years old. No kitak ti biyag ko 20 years ago, I'm just thankful to the Lord. Nasapa ak nga nairwam, ken nasapa nga naipaganutgut kanyak ti pateg, ti panagserbi iti Apo. Never a moment I wanted to become idle in my Christian life. Talaga nga, napintas kami nga kakabsat, di bunggoy mi, di atag chichindalens kam ti panagserbi ti Apo. Amen? Nang runa itatta kakabsat, agpaiso nga busy kay ti online study, adu dagiti distractions kan amin pa ingam no Christian ka, kaya ti Apo nga mausar na ka, ma-utilize ti biyag mo, iso nga dapat, sika, agkaroon ka ti spiritual, aggrow ka ti spiritual life mo. Spiritual maturity. So ita kakabsat, ti topic tayo detoy, signs of spiritual maturity. Now, deti kat positive, negative. Digito nga points, isuda iti indicator. Nga ti may sa Kristiyano, ket ag-mature isuna. Okay? Anat saong kati ag-mature kakabsat. Agbalinan nga manakem, maasahanen, mapagtalkan, maaramatan ti Apo. Makitam nga isuna ket ag-mature. Digito iti indicators. On the other hand, no si kagat Kristiyano, digito'y mo ti pangkitaan, no si kagat aglamlamiis. No awangking ka digitoyan, aglamlamiis kan. Mangrugikan nga ag-idel, mangrugikan nga agsublitilubong, mangrugikan nga ag-backslide. Mangrugikan mo ten nga bumaaw. So nga, deti kakabsat is both instructional and correctional. Instructional, makita tayo, no anya ti indicators ti ag-mature nga Kristiyano. Correctional kasi makitam nga, Apo, deti ti awang kanyakon. So, makorek di biyag mo itan. Nakita yung kapsat? Positive, negative. Okay? Signs of spiritual maturity. Upat netoy. So, listen very carefully. Kada kayong ag-disciple, kada tayong leaders, pastors, preachers, I want you to listen carefully because importante kakabsat, daytoy nga adal. Okay? Uri kada kita abroad, dangro na kada kita Australia, listen carefully. Importante ito. Number 1, anat umuna nga sign. Deti ti umuna nga sign, desire. Damagaman takaabay mo kakabsat, no, damo la tarigagay na nga grow.
Oh, adamon la tarigagay na agserbiti Apo. Adamon la tarigagay na nga maaramat ni Apo itibiyag na. Adamon lang. Because hangka grow no awan desire. Kasla pa nagtukar ti piano, violin, gitarra, no awan desire mo, narigat ka nga makasursuro. Desire is a spirit, meaning spiritual maturity begins with a desire or spiritual receptivity. Kat makita ang kakabsat, indicators nga tayo tao at the desire na. Kasi 1 Peter 2:2. 1 Peter 2:2. Let's read. As newborn babes, desire, encircle that, the sincere milk of the word that she may grow thereby. Makita nga timay sa Kristiyano, kat talagang agmaturen, no, hamo kailangan nga i-remind kenkwanan ti gimong. Hamo kailangan nga i-remind kenkwanan ti Bible study. Hamo kailangan nga i-remind, apay, deta tao kakabsat no, the desire na nga mangan, i-remind mo kadpelang, mangang kawen, hamo kung kuna, talaga nga mangan numabisin. Kuna na as newborn babes, kalakante maladaga, tarigagayan na tigatas nga awan laok na, tapno aggrow. So, aging gana kakabsat nga maakakay pelang, anusam pelang anusam. Akayam, tawagam, ikararag mo, kumustaam, bisitaam, follow-upam, monitoram. Until such time, iso na kat maawatan na maging receptive. Among ti receptive, iso na mismong kakabsat iti mangi kumbidar, mangyawis, ison iti talaga nga umasidag. Iti yapo. Kasi amuna kakabsat nga, I want to grow, kaya't ko, kumbaga, jay panunot na kakabsat, nalukatanin. At daking kwanan ti panakalukat ti panunot, na amiris ng ti pateg, iti sa utiyapo, pateg ti panag-grow, pateg ti panag-serbi. So, kaya na nga sa uwang kakabsat, talaga automatic, hanga pushmatic isunan. Isu nga ita, numapugpuko mo to disar mo, agasam ta, agpiprits ko mata pastor kat, medyo maborboring kan. Apo, mangrugi ka nag-backslide. Mangrugi ka nag-backslide, mangrugi ka naglamiis. Isu nga, check. Check tayo tibiyag tayo, hana dapat mapukaw, deti desire tayo kakabsat. No kung mapisikal kat hunger, among ti hunger, panagbisin. Thirst, panagwaw. Amen? Hantay dapat mapukaw. Urekas ti nga pandemic kakabsat. Amen? Nangruna ka dagay nga young people, kasar saridak digiti young people. Kalakumatay young people, no awon tarigagay nang agbasang kakabsat, narigat, hana sumrek adalan. Kasi awon tarigagay na agbasan Ngem no makita na ti patag, di pa nagbasa. Kat makita na ti potensyal ti addaan ti adal, uno degree, kat ma-realize na kakabsat nga dapat agbasa ako na, ay kat agsangit kakabsat anuhan naman pa nag-enroll. No kuna ni nanang nagat pasensyakan anak ko, ang pangbasa, ang pelat pagadal mo, agsangit. Why? Because adda tarigagay na. Adamat digiti ubing adda pagbasa da kakabsat, ngam ana, awamot, balugmat kakabsat, awamot tarigagay na agbasa. Kastamat iti na Spirit 1. Desire is the initial indicator. So ano mapanag, bisbisita no kag follow up. Kat no dated ko nga dati assignment, damagag tundum next time no inaramid, nohan na inaramid kakabsat, medyo okay. Palabsag pa lang. Kakpan assignment nan. Next time, damagag no inaramid na, nohan na aramid ang kakabsat, anat ko nakon. Alahan ko kahit nga i-judge, nga mabalin, nga wampay tarigagay na. So, ituloy ko lang ta dito, nga panang follow-up ko, panang disciple ko, ngem sapay ko matag, karoon mo lang tarigagay iso na, nga iso. Kala iti recent kabsat, before digiti laklak down tayo kastigat ko, adaga asawa, agasam ko na adakan niya, iso dat ag-desire nga ma-disciplean, umay dat ti kapilya, agasawa, umay dat pa-disciple kanyak, imagine that? Dati sikalat ba pa nagbisita, sikat ag-schedule, isudat maki-schedule, pastor, uwi ka magpa-disciple. Umay na ito kapilya. Tapno lang agpa-disciple because at the desire da nga grow. So ano, awan deta nga desire kakabsat, apo, delikado kakabsat. Hamo may experience na ito nga panagmatyo. Number 2, may kadwa kakabsat. Okay? Second indicator or sign of spiritual maturity. Number 2, denying of self. Ti denying of self, kahit nga sa one, the spiritual maturity ngamin, it involves letting go of the old life and old ways.
Kaslang kumanuulag, aglupos, to give way, ka DJ baro kakabsat nga, ano pa nga mo DJ? Kala skin na kuma. Oo. Anak ko na di Bible, listen. When I was a child, I spake as a child. I understood as a child. And, ano di ko na? I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Now, kadakay nga teenager, kaano nga dumtengking kadeta nga kunam, gusto di kinaubing-ubing kon, agnak na kemakon. Kaslang kumano, agasam no, 10 years old kang kat, 15 years old kang kat, agdede ka pa lang. Kapuot ka pa kakapsat. 15 years old na nagdede pa lang. Anak ko nada no ka di jaya, bunjing ko nada, di ba? Hana nag-develop, ije panunot na ata 15 years old na nagdede pa lang. Agbunjingan kakapsat. So no 15 years old kan, hamoy compare tabagim ka digiti ubing kat maki-ubing-ubing ka. I-compare mo jay biyag mo kadi jay dapat nga stage ti 15 years old. No 15 years old ka dapat ada responsibilidad mo ti balay, amom ti kastoy kasjay. You know, you have responsibility on your shoulders. You see that? Oh, so kunam apo uston ti kinaubing-ubing ko. Ikadag di giant kasi na-realize ko it's time nga siya kun kat agnakem agmature. Di ba there is denying. Di jay tima ko na nga denying. Adda iti panangikat, pananguksuten. Jay daan, jay dati nga biyag tayo to give way ka dito baro nga biyag. Iso dito Christian life tayo. So, no tatagabsat on the other hand, no agsubsubli ka da tayo di dati nga biyag tayo. Kristiyano ka, nagbalbaliw ka, di ba? Ngamitag, subli man lang. Maalam man ti agbisyo-bisyo. Basi-basit lang, kasti-kasti lang. Awan, deta konti-konti, agbali na container deta. Bati-batit lang, kasti, raman-raman lang, kung kunam, konti-konti, agbali na container. Agsubli ka kakabsat, kahit nangasawan, awanan, aglamlamiis ka manan, agbackslide ka, maigawid, jay pa nagmature ti spiritual life mo. So no talaga, sold out ka nga para ti Apo, sold out ka iti pamatim, hamusayangan digiti gundaway mo, kasapulan nga, denying of self. Amen? Titus 2:11-13. Medyo atidog di pa nang i-explain ko di jay. For the grace of God that bringeth salvation appeared to all men. 12. Teaching us that what? Denying ungodliness. Kita dapat maikat king kanti kina ungodly. No ungodly ko nam, di kiti aramid nga unacceptable ti Apo. Dapat, no agbat mature kan, ma-realize mo, ay unacceptable ti Apo dito yung aramid din. Ikatekon, idjakon, talikodakon, kasi unacceptable kan Apo dito yung style ti panagbiag. Ungodliness, worldly lust, anapay? We should live soberly. Okay? Romans 12:1-2, verse 2 latan, verse 2. Be not conformed to this world. Hantayon nga itulad ti lubong, iso nga kakabsat, nang runa ka da kay ngayang people, kanayon ko ibagbaga, haan kay kadi nga tumultulad kadagiti na inlubungan. No Kristiyano ka hang katumultulad ti na inlubungan. Ti ngamin feeling ti agtutubo ket kayat na dete ko dete kayat na ket ko acceptable. You would rather be accepted by these people rather than God. You would rather please God than men, di ba? Isong hang katumultulad, di na yung lubungan. Agtakder ka, deta pa iti sign ti maturity agistend. Be not conformed to this world. Be ye transformed. Kasano ka mabalbaliwan? Di mind mo. Renewing of the mind. So ano digiti dapat kakabsat? Okay? Letter A, traditional practices. Digiti dati nga tradisyon mo. Dapat maikatan. November 1, ipakita mo na Kristiyano ka. Ipakita mong kakabsat nga hanggang si kadidatin. Amen? Hanggang nga agpalwalo ijay. Hanggang itugkilan, hanggang nga agatangan. November 1, okay lang hindi agdalos. Dapat na dalos. Halangan November 1, dapat pa nakawaknit. Digiti minatay tayo kakabsat. Dapat all year round. Iso nga dito ito HBBC Memorial Park, kaya pa, all year round. Kung kuna kin pastor yung gumatang tayo sa iti bukod tayo nga grass cutter tapno all year round nga nakadaldalos lahat di dayan ta HBBC Memorial Park. So napang ka nagdalos, di ba? Pero mapangkat jay, anat aramidem, agitungod kat gospel tracks. Mga lakay gospel tracks.
amunyo ti schedule yung pa nag-visit di sementeryo kapsat, mga laki ti gospel tracts. Kat agibunong ka giant, ipakita nga Kristiyano kan. Awanan di traditional practice mo. O anapay, human ideals. Anat human ideals? Di gidi kas na idolwem. O, isor ko nak, duma ka kapsat, agbaling ngamin nga wordly, deta term nga idol, lodi. Kapsat, human ideal, sino pagbalbalin ng mga lodi ti biyag mo, idol ti biyag mo. You see, so, haan dapat ti apo ka kapsat, iso ti pattern ti biyag tayo. Oh, isot dapat nga tuladem, hanga ti lubong ti kitkitam. Malilaw ka, mayadayo ka lang, agkamali ka, pagbabawyam, hangka grow nga Kristiyano, no lubong ti kitkitam. Ti apo ti kitam, surutem, ket aggrow ka. Anapay ti ikkadan tayo, carnal attitudes and behaviors. Amen. Ugali. Hello. Ugali nga hananasayaat, ugali kakabsat, nga hananapintas. Oh, may ikat amin di gito. Ado nga ugali deta kakabsat. Nalawa, may isang nga topic deto. Pero as you go along, dingding kat sa utiya po, ma-check di ugali. Magdingding kat preaching, ma-check. Madigayam ti kastoy siga. Madigayam ti kastoy nga ugali. Madigayam ti kastoy nga na sensitibo unay. Madigayam ti kastoy nga naapal. Dapat contentment gayam ti adda kanyak. Kastoy. So, agi-grow kan kakabsat kasi maukukasan di dati nga ugalim. Anapay? Works and lust of the flesh. Aramid nga nainlasagan. Dati mahilig ka, dete ragragsak nga nainlubungan. Sutsap-sapulam, di ko natin nga nightlife. Oh, di ba? Nightlife ko na ngamin di jay ragragsak nga nainlubungan. Kakabsat kat sa bali jay life mo. Agbali na godly, agbali na holy. So, hangka grow ti spiritual life, no awan deto'y kakabsat. On the other hand, no nagbaling ka na Kristiyano, member ka ti HBBC, binalbaliwan na katiapo, katininot manan, ngagsubsubli, digito'y kakabsat, digiti dati nga, imbilang mga bado mong pagsublim manan, digiti dati nga ugalim, agsubli manan din inot, digiti bisyom, agsubli manan, digiti na inlubungan na ba, agsubli at mapasamak, agbak-backslide kan nga madama. Nakita yo, iso nga ti Christian life kakabsat, hanga passive. Ti Christian life talaga, kala business, inaldaw nga account tumabalin. Inaldaw na nga evaluate ti bagbagina. Di ba, nakaput ka pa iti business nga, di na pulo sa evaluate nga kabsat, no? Adam mala sumsumrek. Tira kat awan na, masapula ag-evaluate. Adam mala sumsumrek. Ma-cover na mo lang ti kastoy tayo, ma-cover na mo lang ti kastoy. Same thing, evaluate tayo mat dagiti bibiyag tayo. Amen, kakabsat, are you still alive? Agaming kayo kakabsat. Ano ko na yung pastor, that's right, natamaan na ko na. Praise God. Napintas ti matamaan, tapnon di kastagat, alaga nga maring tayo, ma-revive tayo. Number 3, may katlong kakabsat, nga factor, uno indicator, ti spiritual maturity, discipline. So, the desire mo. Okay? DJ ti initial, no awan desire mo, narigat dito denying of self. No awan desire mo, narigat ti discipline. Kasla ko man, piano ka, awan tari gagay mo, ti agpiano na, gado ka, sa timay pa, agpractice ka, adot ka nga surusurwam, exercise, no awan desire mo, di ka lagang gandatan ng tatatalaga kakabsat, nagtuloy deta. So same thing, with desire, okay, denying of self, sumarunod ta, discipline. Now, spiritual maturity happens when we practice spiritual discipline or habits. In fact, a disciple follows a set of discipline. So, ti agmatura Kristiyano kakabsat, okay, ti makitam king kuana, adda sursurutan na nga habit. Okay? Adda habit na nga ma-form king kuana. Makitam nga jay dati nga habit na, maukas. Then, ma-form ti new habit king kuana. So, I will show to you some of the basic habits of a maturing Christian. Okay? Anat makitam nga habit ken kuana. Kasi, di ba, kaslang kumaada, digitay libro kat kunana kat 10 habits of a successful businessman. O, di ba? So, kayat mo, DJ, successful businessman. But are you willing to pay the price to follow the habits? Anat habit na? 2 oras nga maturog tirabi. Ay, hangko kayatan ko na. Talaga agakabsat. Para kunayo, di kita tattao nga dadakkel di business na, billionaire ko na, nga nagbibindas ti logan na, kakabsat ta saya aton o, dali mga oras sa turog na trinabi ideta.
Ken the more nga dumakkel ti responsibilidad, bumatbatit kakabsat, iti para ti self mo kunang arod ni Steve Jobs. In order to start a company, you must have a passion kunana kasi no data lang agpabak ng ti goal mo nga gi-start ti company, hang ka makabayag kasi adu rigat nga sangwem, adu ti challenge, ket no di lap agpabak ng nga goal kunana nga kasta, you cannot start a company. In order to start a company, talaga nga passion ti adaging ka. So, kalakad, jay mo tigay na nga sa uwang kakabsat. The deserter, denying of self-discipline. Okay, I'll show to you some of the habits of a maturing Christian. Okay, another. Number 1, prayer. Agkarkararag kayo mo lang kakabsat. At the formal nga personal agkararag ka, at the DJ all throughout the day. Urenar aramidem, agkarkararag jay pusom. No, daytoy kat mapukpukaw king ka, it is also an indicator, mangrugi ka mo ta naglamis. Because ti prayer, nagdakkel ti epekto nat biyag mo deta. Deta prayer kakabsat kat faith iti exercise mo eh. Deta prayer kat closeness iti apo. Deta prayer kat ikatan na di na self-dependent mo. Kat agbaling ka nga dependent iti apo. Jay prayer kakabsat, ijay mo nga masursuro nga ibagbaga ti apo, dagitay planom, panggap mo, problema. So nga, kakabsat, once nga dati prayer ti bumaaw king ka, indicator mo ten nga, aglamlamiis ka. Acts 2:42, they continued steadfastly in the apostles' doctrine and in prayer. So ano ti rabi, kakabsat, digiti ubing pasarin na bannog da tao, kunada, let's pray dad. Alawan. Why? Because the habit can make a difference in their lives. Antay sa dutan kakabsat, talagag kararag before they go to bed. Handa mabaling, di kami ag-family prayer kakabsat. You know, that has become our habit at home. You see? So, let's make it a habit. Ni Pastor John, tinasursurok keng kwa na idi kakabsat, before anything else, talaga ag-kararag. Pastor John is a very strong personality man. Alistong agpampanunot kakabsat. But, in everything, talaga karag. Napadasan nyo no, nagtawag kayo keng Kwana, kuno tinawagan na kayo, he will always close the conversation with prayer. Before anything else, he would always pray. Detat pakakitam kakabsat, nga timay sa Kristiyano, talaga nga serious. Kasi di prayer nat pakakitam. Seryoso nga Kristiyano deta, babaan di kararag. Ngamno kakabsat, agpapatay di kararag na, hamo makita kakabsat, mabaling hanas pa'y seryoso di Christian life. Second habit, letter B, nga spiritual habit, iti may isa nga maturing Christian, Bible study and meditation. Bible study and meditation. What is that? Learning the correct interpretation and application of Scriptures. Nga masursuro mo, DJ kayat na nga sa wenti Biblia, kat may aplikar mo jay biyag mo. Maturing Christians, makitam kadakwada kakabsat, receptive, ag-take note, ket jay sa utiyapo, i-apply da jay life da. In other words, i-modify da ti biyag da, arrange that schedule da, ti finances da and everything, kasi adda jay sa utiyapo nga nangaganda, ket kayat da nga tungpalen. Kayat da nga pagbiyagan, day jay sa rusuro ti Biblia. Iso nga, they will have to fix their lives, arrange their schedules and everything in line, tapno maaramid da, ma-fulfill da, jay ko na ti apo. Kasta ti habit ti maturing Christian kakabsat. Sa bali di jay agat aten, napas nagka-agaten, ngam awam mo't makitam nga, change di biyag na, ata agat aten. Ngam di namat i-apply di sa uti apot biyag na kabsat. Kung bagagat nasa dot nga Kristiyano, nasulit nga Kristiyano, agpapataya Kristiyano, awan desire na kakabsat. Ngem no adda kada tayo, dito inclination, ana mapasamak, alis to di agrow. Kat dito sa utiapo kakabsat, kat isut panglaban tayo. Panglaban tayo, kadigiti ado, katatagat, ito, African Swine Fever. ASF. Mabutang ti tao nga gumatang ti karne baboy ita. African Swine Fever is now a contagious and threatening viral disease to pigs. Unfortunately, no vaccine or treatment is available for it. As Christians, we are surrounded by viruses called sins and temptation. Malawlaw ka. Kat no di ka man lagbasbasat sa utiapo, di ka agad adal. No di ipapapuso, no di pagbibiyagan ti sa utiapo kakabsat, di kat alisto na ka nga isway ti lubong. Guyudin na ka ti lubong. Ag-manifesto detan ti biyag tayo, di kita Facebook tayo, amin, di tang kakabsat, makitan ton di biyag tayo.
ket masapul nga datayo agsilaw. May katlo, habit, obey, maturing Christian, church attendance and fellowship. Church attendance and fellowship. Oh. How I wish nga no kasano ka adutay ti bigat kasta kumamot ti malem. Deti talo nga services tayo hanga multiple choice. Kasi han nagpapadat sermon. Han nakala deti first ba second mas agpadati sermon, di ka nagpili ka latan no anat oras depende di convenient time mo. Ti mga road church tayo, sa balit ti message ti bigat, sa balit message ti malem, sa balit message ti rabi kaslapan nangan kakabsat. Sa balit ay nangan kat bigat, breakfast. Oh, nakaput ka pa ti breakfast nga alas 6 ti rabi Adakat breakfast ka alas 6 ti rabi Oh, alas 7 ti bigat, mangantayon ka, mangrabi itayon ko namkot alas 7 ti bigat. Sa balit ati breakfast, sa balit ti lunch, sa balit dinner. Sa balit DJ lesson ti Sunday morning, sa balit lesson ti Sunday afternoon, sa balit ti lesson ti Wednesday night. Kat ti maturing Christian, han napalabsen ti may sa kadigijay, kasi kasapulan na nga mangagan. Digito sa utiya po. Kasapulan na ti agaten kan makipellowship. Oh, nakita yung kakabsat? Tamulahan na, grono awan danom na. Nabasak itay malam, iti agriculture at dati practice nga dry land farming. Dagay nagtaltalon, I'm sure you know that. Oh, nilaki, di kita nagalat agriculture, amoy deta. Anat dry land farming. They grow and produce crops without irrigation. Agdependa, jay precipitation ko na, jay tudo kakabsat, kanti natural nga kasla pa nag-dew. Oh, dry land farming. Ngam kadatay nga Kristiyano, but to us believers, God has irrigated us with the church family. Nangaramid ti apot irigasyon, iso deti church tayo. Tapno iti kasta, agbalin tayo nga nasantak, nalapsat, nasalunat nga mula, ken nabunga nga mula, utilized for God's glory. So therefore, if you are a maturing Christian, talaga sa pulong ti church. Gimong. Kat uri awan tayo dito physical gathering, di online, di ba? Ala, makitam kakabsat itata, deti pa nang ibagakat no talaga, daking ka di nga tarigagay, umanamong tapuso, may ustod ako ng pastor. Di nga ming kakabsat. Oh, talaga. Sunday morning, Sunday afternoon, Wednesday night. Ngam no, dete, aglami iste ka digituyen, indicator mo ten, symptoms ten, signs ten kakabsat, iti panagsabalin, sumabali kakabsat, dijay, at papaspasamak nga sabali, ijay kaungan tayo. Yeah, kasi, no talaga nga healthy ti Christian life tayo kakabsat, kat talaga digito iti discipline tayo. May kapat, generosity. Amen? Oh, generosity. Panangted, ti kayat ng asawan. Oh, kakabsat. Ituloy sa tumaminsan kata mumaliwan. Uno ilipas tayo latan. Oh, napintas dito lesson tayo kakabsat Oh, signs of spiritual maturity. Oh, ituloy tayo tumaminsan kakabsat. Umanay pela di jay. So ita nga malem. Okay? Nakita tayo DJ panangi pasok ko itay DJ blessing ti Apo ti creation in a form of multiplication, reproduction, and authority. Yun ang blessing ng Lord. Kada tayo mo ti church, in a form of assignment, ipaaramid kuking kakala, kagumatang mantika, kom to soklina. So, deti, blessing iti Apo ti biyag tayo, may experience as we fulfill. Pag ginanap natin ang plano ng Diyos, ano plano ti Apo ti biyag tayo? Membership. Ano ti plano ti Apo? Discipleship. Ano ti plano na? Fellowship, worship. And this afternoon, we're talking about discipleship, spiritual maturity. So, kakabsat, kumusta ti tarigagay tayo? Dapelang, may idepan, mapuy-puyo-puyo yan. Ay, kakabsat, rubruban tayo. Ikatantay ngamin, di kita ibambanag nga mangperdit appetite tayo. Iwaksi tayo ngamin, di kita ibambanag nga isudat mangikat ti tarigagay tayo. Dete, no ti Saturday, kakabsat, agsagsagana ka para ti Domingo. Excited ka ngamin, ti pa nakigimong. Amen. Dete, Sabado pelang kat nakatutbras ka Sabado pelang kakabsat ka talaga nga
Agtutut brasa kung parang no bigat dito yun, no diretson to tagimong no bigatan. Kung baga excited ka ngam no Sabado kakabsat kat adda digiti may iba dakwat ibiyag tayo mang perdi tari gagay tayo kabsat kat maapektaran. Oh. So desire, denying of self. Oh, nakita tayo kabsat, ha? DJ carnal breed tayo nga dati, agbalin nga spiritual breed. Amen? Lastly, deti discipline kakabsat. So, anat mapasamak? Oh, di carnal breed tayo, anat carnal, nainlasagan nga breed tayo, agbaling spiritual breed. Amoy o, sa kita malem, amoy kanginaan na breed ti baka. Ti karni baka, what is the most expensive beef? Oh, di ba? Naimas, adadete corned beef kakabsat nga Angus beef. But do you know, there is another kind of beef that is, sabi nila, most expensive, Wagyu beef. It's a Japanese napintas jay breed na kakabsat. Wagyu beef. And you know, you buy a Wagyu beef at $200 per pound. Half kilo saan ko di jay? Half kilo? Around half kilo. Good what kilo kakabsat? 10,000. 10,000 bayad na nakapuot ka pa itakasta. Half kilo nga karni baka. Dure awang mangmangan bagan no kasta kakabsat. Tikangina na. Tatatante. Uray awanti, agim imbaliktaden tata no kasta kangina ti karni baka tatatante. 10,000. Ngam amoy no apay, jay quality na ngaming kakabsat. So datay nga Kristiyano, masapol nga jay breed tayo, kasla deta Wagyu beef kakabsat. Di kalidad. Oh, di ba? Ano nga patalastas di jayan? Di kalidad ko na. Oh. Ay ket I'm a baptist ko nam ket kita da biyag mo di kalidad. Agat madiaga kapsat. So dapat no baptisak ko nam di kalidad. Memberak ti HBBC di kalidad. Ala Wagyu beef, $200 per pound. Amen? Why? Because of this spiritual maturity. Amen kakapsat? Oh, kitaan nyo. Madaydayaw itiyapo. Kat kararag tayo kakapsat. Apo Diyos, sagyamang kami kingka, iti deti nga kanito. Blessing deti lesson me. As Christians, Apo, nariing kami. Ngahang kami dapat ngagpapatay, kanaglamiis, bumaaw, Apo, kadagpaiso. Bigbigan mi, nga dadadigiti kanito, ngaglamiis kami. At dadigiti kanito, ngagsubli tay dating ugali mi. At dadigiti gundaway, ngagsubli, digiti dating aramid. Na inlubungan na pampanunot, Apo Diyos, kat marik nami, kan makita mi nga digitoy, talaga nga, nusurutan mi digitoy, Apo, iturong na kami, idrive na kami, iti pa nag-backslide. Kat sami kayo ta mapasamak di jay. Isot gapo na, Apo, nga tulungan na kami, ipamo di puso mi, ti, na indaklan nga tarigagay nga agmature ti spiritual life. Nga mangukasan ti na inlubungan, dati nga biyag. Ket pagbiyagan mi digito nga habits kan discipline ti may sa Kristiyano, prayer, Bible study, church attendance, kan tinaudi Apo generosity, adupay tinayon na. Lord, thank you so much. I pray that my brothers and sisters were edified and blessed and inspired, encouraged this afternoon. Ngagbalin Apo nga natibker kan narang ay the Christian life. In Christ's name we pray. Everyone says, Amen.